السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوليين كي قالي دامسي خيخون دخاف غارة ديمي لغين قطاموري اسم برا هاغاو وان تكن دبت شورا رفه أسرتي وانهم وانو مميرا خيسان كيسا جروجيتي يادا وان غرتي أماني أمان تنا أرغو يا خلي في دينغد halkan idaa kanarraa haasa'u jiru kana ummata haati garatti nutti fidde kana digaalaa sidaamarraa fuutee nutti fidde kana ummata seenaa namaa ummata seenaa goototaa kana yoon beeyne hin tuttuqina silaa'uu dhiiga keenyaa miti isin hin tuttuqina seenaa goototaa seenaa hayyuudhaan tuttuqina oromoo waan jette galanni toomaa furgussaa jette galanni mooyyee darbinsa qubee sheemmaan marrashaat abdulleedhaa qubee aarraa haga zaatti barreessee lafa kaaye keessa sheebbakrii saabaloo qubee cimdii okaa'u qubee dachaa dubbachiistuu ol fuudhee lafa kaaye waan mataa isaatiin fideen qabu namni jalqaba qubee tana dhagaa fi hallorraa qoree fannisee akka isin geessu tana qubuma arra itti isa qubee tana barreessitanii isatti dagattanii gartee rahmatallee kadhachuu fi dadhabdanii bira kuttan tana isuma santu qubee tana lafa isinii kaaye sheemmaan marrashaat abdulleedha rabbi rahmata haa godhuu fi hayyuu afrikaati malee hayyuu addunyaati malee hayyuu jasbaan akka keeti hayyuun namni gartee sadaqaa kadhatu ol kaasee gabbuusuu miti sadaqaa kaa yeroo tatteessanii kadhattan tana dhugaan seenaa ilmaan haadhaa ilmaan sidaama irraa dhufe bakka irraa dhuftanis hin beeyna tokkoon keessanuu oromummaafis bakka hin qabdan dhiigallee nu keessaa hin qabdan miidiyaa gubbaan dhiichisina miidiyaa gubbatti hin dhiichisina lafatti gabbu'aa dhiichisa wal beeyna eessaa akka dhuftan maal akka taatanis hin beeyna sheemmaan marrashaat abdulleedha qooda tokko irra isin biraa dhabe oromoo biraa ol baasitiin si garsiisa haasawasaa walitti qabamtanii bakka takka tatteessanii yaa ilmaan sidaama waan hin taaneen haasawina yoo beeytan dubbadhaa yoon beeyne haadhatee san tagartee halee diqaalaa fuutee isin fidde san bakka irraa isiin isin fidde ni beeyna nuti isii gaafadhaati dhugarraa waliin kaan marcumarraa walii kaan